Thibitarĩ-inĩ mũnene wa PGH nĩ kuo mũtaratara wa kũrigita ciana iria ciciaragwo cina thĩna wa iromo ũrugũrĩtio. Gĩkundi gĩa Smile Train nĩkĩo gĩtongoretie mũbango wa kwerũhia wadi ici kũhe ciana na arwaru angĩ handũ ha kũhonera. Hote gũthondekera arwaru kũu wega nĩgetha arwaru acio arĩa marĩũkaga kuo makahota kũ get the right kind of environment na magathondekeka wega na niguo ona magicoka kuma gũkũ magakorwo marĩ andũ ahonu. Ile wakati ambao kila mtu alikuwa anatumia ile theater nyingine kubwa, saa zingine ulikuwa unakuta hakuna nafasi kubwa sana ya watoto kutibiwa, lakini kwa sasa kwa sababu tuko na chumba cha upasuaji, sasa tunaweza kuwahudumia wengi kuliko wale tungeweza kuhudumia na pia kila mtu apate tabasamu. Aritani maugite ni uteithio munene kuona tene ciana iria irari na kiniki na mwatoka na irabataraga guthinjwo iretagirira thieta nene inyihia arwaru niguo cione mweke. Tukiwa na shida kwa sababu tukiwaleta huku tunawapeleka kwenye chumba cha upasuaji kiko mbali. Sasa tumeweza kutengenezewa na Smile Train, tukawa tuko na hicho chumba ndani ya wodi. So tunawapeleka karibu, tunaweza kuwatengeneza na watoto wanaweza kwenda nyumbani bila tashwishi. They were competing for space in the theater. Remember this being a very busy hospital. When emergency would arise, what would happen is those children who need to be repaired, their cleft lip or palate, would end up not having the priority because we had to settle for emergencies. But now they have their own theater and they can make their own program on when to operate these children. No riu thutha wa ruhonge ruru kurugurio urigitani wothe urabatara guthinjanwo uthio urekagirwo guku no to uguo tu gutire marehi hari ciana iria mukagira urigiti guku. Watoto wale wote ambao wamezaliwa na mdomo uliopasuka hapa Nyeri na pia kwa kaunti zile zimekaribia hapa wanaweza kupata huduma na wanaweza kupata huduma ya bure hapa. Tulithondeka ciana ithatu on Tuesday na ciana ithatu on Wednesday. Tureka uguo tondu hindi no ya COVID tutirenda kumarehe mari aingi hamwe. Guku bururi-ini o mwaka ciana 1,300 ni ciaragwo ire na thina ucio wa gwatuka kiromo na kini. No ngene muno akithaka na ciana iria ingi na ngene muno ona akinya rika 18 years akihikania akona mutumia mwega atari ajagia maundu yani kumuthekerera kimwiraga ni mwatuku muromo ndekumugia yani uguo. Riu ciana iria iciaragwo ire na kini giatuku no ihote guka thibitarĩ-inĩ uyu na makorwo makirigitwo hatari marehi. Handu-inĩ ha Inooro TV Deja ya thibitarĩ nene ya Nyeri njĩtagwo Martin Munene.